Ambunge makiria ma 20 kuuma mĩahũ ĩno yerĩ manyitanĩire igongona-ini rĩa mitha kanitha-ini wa Christ the King Gaturu, kaunti ya Murang'a, magĩkũmithia atongoria arĩa makoretwo makiregana na mbara ya ungumania. Na sisi tunataka kuambia bwana DCI, bwana DPP, Rais Uhuru Kenyatta, usiogope kitu hata kidogo. Kila mahali wapambane na nini? Ufisadi. Ufisadi usipiganwe Nairobi peke yake. Hata hapa Murang'a County, kama iko ufisadi watu wawekwe ndani. There have been vampires and locusts who have visited our land. This is the hour. And I want to appeal to the President again. Please protect the agencies that are fighting corruption. Atongoria aya oho ni magathĩrĩirie ngeithi gatagatĩ ga President na mutongoria wa ODM Raila Odinga na kuga ni ikoretwo na umithio munene makiria kuri a Kenya. Hadi chekiateithĩrĩirie Kenyatta kuhurana na uishi wa bururi. Kama salamu za Uhuru na Raila itakuhujumu wewe na uizi wako na isaidia wa Kenya kukaa pamoja na biashara na uchumi hinawiri, then sisi tutasema haleluya. Nao atongoria arĩa maranyita mbaru munini wa President William Ruto marauga mbara ya kũrũa na ungumania yambĩkĩtwo yerekeirio mwahu ũmwe wa kĩũteti. Maũndũ maya mothe tũraria about corruption na mambo kama hayo. We have institutions in place. Let the institutions take their space. Ukishiko umeiba pesa ya umma, serikali inafaa ichukue pesa times 2 ya ile umeiba kutoka kwako. Leke tuhinge chapter ya kwaria uhoro wa corruption ni twaritie muno. DCI arute wira wake akirete. Leke tukona andu mari kuria njera makiohwo twarie uhoro wa agenda 4. Atongoria aya nao marĩirie kanitha-ini wa Gatoreki wa Mũmbi taũni-inĩ ya Murang'a. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.